Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbala yatip bahakom kani kapor kipat ba bejumlin pat bang banle yoga. Kimyo lat chu banmi yeshimenta hakom kani kasengi kumbajulong ndreki hap ani shimenta nala ki jongki yingsem lingba ka Google Meet balapin kre di keyboard penyat ka Art of Living Jaintia Hills Unit hapo ka jingkmi upialit toy President Art of Living Jaintia Hills ringkat ukamni paya chalam Art of Living instructor bat kui kitkat. Kuman chupen kenmau, kani kasengi kelawan orlong da ka jingshim kia u Prime Minister kari India Narendra Modi. Man pensengau kamat ke darbar jika United Nations General Assembly kabla syang hubunai nailur jauh senam ajar kat sau. Hau ni senam kani ke jing Rakhe ke International Day of Yoga kalong kasin ke bahinyau bat kibriu baju bang ban melin ban le ka yoga naduk kiri upat ba haduk kino hikai. Nalaki ying gisam da ka mensim syarham kilation menta syang syit man pen isya ka pertai ika jinglong kerpang jok ni kasengi kumalah purut dak da United Nations General Assembly. Now, do the counting with some movements. Atau bertanya, kami TV news ni, the International Day of Yoga. Ini kesini kapang yang kile yoga. Kami TV orang yoga atau orang ecek kia. Le yoga mengisi menggunakan kita ecek kia. The God of Living siang sorong ini siwa ye pemandi ini program what ada man lamba online kamu kini perthai mana ni TV betul web ni kamu dah the man ni dekat program ko join vlog online emal al jadi kami join ke video Google Meet video Google Duo tu kita itu ki member yang ini kiwa tidak join orang ini Google Meet tu yang dipejak kiwa ye join. Tene PM ni guru kiwa the join the senior committee ye bermandi dengan program kami sebentar kepercayaan orang kami dah penamborong yang ini. Tapi yoga hi irap kontor kai kia irap ko be ko klan ite ipori da kamet ka pha yang ni lebenta yon ki kijun kan thok ya ni kniam COVID-19 ni ma kete da klam ka dai te yorti wa jingle yoga yang diburu angesi rangkat ke ringan mesin rangkat ke meditation kata government yang ini aku di hilang yang ka ueda yon kijun yolu tiwa kini kijin percang yang ini ukian uirap ka cibon ya upai apa mana itu ter udah